demen mepelalian judi online nipu tu AS alias Ari nilepis tongos ne megai. Sing main-main, Ari ane suwai-wai megai dadi sales di Buleleng nilep pipis liune 638 juta rupiah. Nganti bosne Iketut Mardiane uli PT Komunika Mitra Perkasa ngelapor ke Polres Buleleng Rabu 15 Desember. Kapolres Buleleng AKBP Andrian Pramudianto nyelasang, Ari ane asale uli Banjar Dinas Batu Pulu Desa Panji Anom Kecamatan Sukesade ane man pipis perusahaane ulian nekain server ane dadi pelanggan pulsa Dragelsel di Jalan Setiabudi Kelurahan Banyuning Singaraja Ping Pindo. Pelaku nunden nyetorang saldo pulsane ke rekening BCA atas nama Kurnane Putu Edi Gunasusile. Disubane nerima pipis, pelaku sing nyetorang ke perusahaane, tapi anggone pedidian pipisi entu. Uli total 638 juta rupiah, sube 537 juta jemake teken pelaku ajak Kurnane. Sisane sitane ajak polisine anggone barang bukti. Pipisi anggone main judi online ternyata Jani pelaku kejet ajak pasal pidana penggelapan ancaman bogolan paling mekelu 5 tiban. Tim Bali Express ngelaporang.